Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abakolosayi gice cya 3 umurongo wa mbere kugera kwa 4. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe mu bwiza. You want to belong in heaven. That's where your affections ought to be, on things above. Jesus said, set your affections on things above. Murashaka kuba abo mu ijuru, aho niho ibyifuzo byanyu byagombye kuba, ku bintu byo mu ijuru. Yesu yaravuze ati, mugiye muhoza umutima wanyu ku bintu byo hejuru atari ku biri hasi. Not on things of the earth. They're going to fail. Stay with God. Stay with realities. God is a God of reality. He's always been, in all ages. Anytime that man ever walked with God, God become a reality that performs signs and wonders and miracles with His people. It's God's purpose to do so. Ibi bizashira. Mugume ku Mana, mugume ku bintu by'ukuri. Imana ni Imana y'ibintu by'ukuri. Niko yahoze iri mu bisekuru byose. Igihe cyose umuntu yagendanye n'Imana, Imana yahindutse ikintu cy'ukuri, cyasohozaga ibimenyetso, ibintu bihebuje n'ibitangaza mu bantu bayo. Ni intego y'Imana kubikora. Surrender all. Right here in Louisville, Kentucky, not long ago, there's a very nice family of people. They had a sick baby. Called to pray for it. The doctor walked out of the hospital and what about the baby? He said, that baby's dying. There's nothing else can be done for it. Mureke ibintu byose. Mu gihe cya vuba rwose aha i Louisville muri Kentucky, hari umuryango mwiza cyane w'abantu. Bari bafite umwana urwaye. Barampamagaye ngo nje kumusengera. Umuganga yaravuye kwa muganga. Nti umwana ameze ate? Aravuga ati uwo mwana ararembye, nta kindi kintu twamukorera. Said it's got leukemia. Said the baby has to die. Oh God, you ain't said that yet. You never witnessed that. I went and talked to the parents, and the parents was crying and sobbing. Their baby was gone as far as they know. But what did they do? The doctor was right. Aravuga ati afite kanseri yo mu musokoro w'amagufa. Aravuga ati umwana agomba gupfa. Ndatekereza nti yo Mana, ibyo ntiwari wabivuga, ntiwigeze ubihamiriza. Naragiye mvugisha ababyeyi, ndetse barariraga kandi banaboroga. Everything that he knew to do, he had done. Leukemia is a killer. There's nothing can stop it. Said the baby's going to die. Umwana wabo yari yagiye, nuko bari babizi. Ariko niki bakoze? Muganga yari afite ukuri. Ikintu cyose yarazi gukora yaragikoze. Kanseri y'imisokoro y'amagufa irica, kandi nta cyayihagarika. Yaravuze ati umwana azapfa. The old grandfather of that baby, you all know the case. And the old grandfather of that baby come along. When he heard me speak about the baptism of the Holy Spirit. Umusaza sogokuru w'uwo mwana, mwese muzi icyo kibazo. Noneho umusaza sogokuru w'umwana araza. Igihe yumvaga mvuga umubatizo w'Umwuka Wera, yaravuze ati, he said, I used to remember years ago when an old preacher said there'd come a time that people would receive the Holy Ghost again, and signs and wonders would be done. Ajyaga nibuka mu myaka yashize, igihe umuvugabutumwa w'umusaza yavugaga yuko hazabaho igihe abantu bazongera bakakira Umwuka Wera, n'ibimenyetso n'ibitangaza bizakorwa. He went off in a little room to himself. He wouldn't stay with his son or his daughter no more. He stayed in there crying and praying. When the old fellow walked down there, the sweat hanging across his bald forehead, his eyes glistening, he said, that baby will live. Hallelujah. Ariherera mu cyumba gito. Ntiyari agishaka kugumana n'umuhungu we n'umukazana we. Aguma amaha imbere. Ararira kandi asenga. Igihe umusaza yasokagaho, n'ibyuya ku gahanga ke, amaso ye acanye, aravuga ati, uyu mwana azabaho. Said, what? He said, Doctor, I respect you as a man of science. I respect you and your intelligence that you have learned.
through medical research. Undi aravuga ati ngo iki? Aravuga ati muganga, ndabubaha nk'abantu b'ubushakashatsi. But said, I prayed and I prayed and I prayed until I surrendered everything I had to surrender. And the Holy Spirit said the baby will live. Ndabubaha ndetse n'ubwenge bwanyu mwabonye binyuze mu bushakashatsi bwa kiganga. Ariko aravuga ati nasenze, ndasenga kugeza ndetse ibyo nagombaga kureka byose. Noneho Umwuka Wera aravuga ati umwana azabaho. It did. Why? He surrendered everything he had. God got a hold of him and could talk to him when he was willing to surrender everything. Kandi yabayeho kubera iki? Yaretse ibintu byose yari afite. Imana yaramufashe kandi yaramuvugishije igihe yashakaga kureka ibintu byose.